waiting for my niece because we're going to celebrate Christmas all together. And then by the way, I am here at the bus stop. You can see guys, lots of passengers. And look at our weather guys. It's raining all day, all night for almost 2 days na guys because we have low pressure here again in Bicol. Look at that. Look at that. Look at that. That's why all are having umbrella, wearing jacket. Yeah. So here, I think they're coming from Manila. Guys, eto na siya. Sila yan. Pangaralaman ka, nagkasurulot. Look what they're doing. They're removing. They take off their bra. Look. Ha? Dali. Ha? Sige na. Sige. Para luya-luya ka mo. Dahil ka mo dyan maggagana. Dali lang. Bala ka mo, galaw-galaw. Bala ka. Dawa, puro sinos. Dali. Dali. Pangaralaban. Gabos ninyo sa lawas nindo. Kung kisa yan gana. Dali. Bisa sarali po itong kajisa. Dakol lang. Pangaralaban. They are four member babe. All they have, they wore, you know. Who get longer is the winner. Who get longer from their body. From their body. From their body. Ba daw gani sa mga praning na dyan. Dali na. Direktura na nindo. Magdukusa na ka mo. Dali. 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 Hoy, dali na ka mo. Pag ginuba nindi, yan gana yan. Pag ginuba nindi, gana ka mo. Dapat kaya dumanin dati sa gilid do para ma-straight nindo. Halaba, kibad. Ay, dahil man. Kung duman ka mo. She take a over. Huminali. Hoy, dali. Dali, balik. Balik. Halian na nindang mga branindo. Ha? The winner. Ha, kisa yung gana. Bala ka mo. Oh. Aray ko, nakakaihi lamang ko sa indo. Hoy, dapat sa mga nagkukuraki iba, madaya man iyan. Dapat dyan sana ka mo sa natin duganindo. Nya, teknik na nindo, bahala ka mo. Lai, so ano? Salamat ang jacket. Bako niya. Ha, dali na. Kami mag-giraray ang dito. Ay, mag-alimaw bang panganak? Alin, makauba si Jisa. Dog na kamukanta, nakadress si Jisa. Inda ko anong teknikan. Sabi, Hoy, alabao na. Dali na, Jisa, hiro-hiro. Hiro-hiro. This is the prize. All of they wore. All of they wore, babe. Who make it long? Huh? It's not yet enough. Woo! Dali! Bakit may parang na yun? Ay!
Ano, may malaban pa? Ano, tanong sa randi, ah? May, may malaban pa o kamo. Basta nagkasunod ulit ninda. Ha? Dali. Isay pa malaban. Oo, tapahan ko na ba sa nilay? Harai na. Paon, basta on may sukatan naman. Ha? O, dapat ha, gabos ng member, naguruma na ha. Sagad na ini. Sagad na ito. Sino na naguruma pa? Dahil na ka mong idagdag. Dahil nang idagdag. Ha, sirit na. Sirit na. Ay, hago lamang ka. Hago lamang ka. Milay pa. Ano? Kisa, ikaw pang may malaban? Ikaw pang may malaban? Ano, may malaban pa? Ikaw mo ayan mo babad mo. Ano, may malaban pa? Kami rin nagbuba kang balo ninda. Para yun naman sa nito short. Kasi sa ito balong pa. Dahil man ang gala kasuma ko. Sonyan. Dahil nairo lang kayo dugtong iyan. Ako man na igwa man ako daw. Kisa mas... Ayun na. Sirit na ka mo? Ano, sirit na. Sirit na. Layan ba? Uy, ano mong puntos? Salihan na. Salihan pa sa'yo. Tita! Ay, gano'n na guys sa Thailand. Ano? Putol-putol ba nga? Dahil ma-connected ang kasabago. Kinaraman ka kangaki. Iyo na. Ano, sirit na. Dawg ka mo, Jisa. Iyo. Tama yan, ano, Nindo. Tama yan, no. Gana kami. And then, the winner is Team Sister Eileen and Mildred and Jiren. Merry Christmas. Ho, 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 ho.